Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Tennis Sky Empire. Nawe utari wayikora ariko ukaba ugiye kuyikora, nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ikirenze kuri ibyo ngibyo, Imana iguha umugisha. Yes, nk'ibisanzwe murabizi yuko Tennis Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru atandukanye y'abasitari batandukanye muri kategori zigiye zitandukanye, haba mu myidagaduro cyane cyane muri politike ndetse no muri gospel. Hose tukazajya tugerayo uko amakuru yaho agiye aboneka mu buryo bugiye butandukanye. Ni kuri urwo rwego rero twabazaniye aba bakobwa bazi kuririmba cyane bakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Hose bakaba bakunzwe n'abatari bakeya, murabizi namwe, kubera amajwi yabo arimo ubuhanga buhanitse. Wahita wibaza ngo aba bakobwa ni bantu ki? Cyangwa se ukibaza ngo amakuru ari kubavugwaho n'amakuru ameze ute? Mbere y'uko tugera ku ngingo nyamakuru, reka mbanze nkwibutse amateka ya bano bakobwa. Amakuru wabamenyaho kuri bano bakobwa ni uko icya mbere y'uko aba bakobwa baravukana. Ikindi wabamenyaho bano bana b'abakobwa, uwabazamuye bamwita Irene Murindahabi, akaba ari we none ubu ukibafasha. Ikindi wamenya kuri bano bakobwa, baracyari abanyeshuri kuko n'abana bakiri batoya nk'uko bigaragara. Bose baracyari muri segonderi, ntabwo bari bayirangiza, ariko biga ku bigo bitandukanye. Vestine na Dorcas ni abaririmbyi bamaze kwandika amateka hano muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri gospel. Kuva ku ndirimbo nahawe ijambo bahereyeho, kuzamuka bagenda bazamuka bakora indirimbo zigiye zitandukanye, kugeza kuri indirimbo ya nyuma bashyizeho ejo bundi. Ariko numvuga iya nyuma si yumve yuko bahagaritse umuziki, ahubwo niko ariyo ndirimbo iheruka kuba yashyirwa ku rubuga rwa YouTube. Zose zifite views miliyoni. Byumvikana yuko aba bakobwa bakunzwe n'abatari bakeya, kuko ntago biba byoroshye yuko wagira views zingana gutyo, kuko izi ndirimbo zabo zarakunzwe, zakinnye ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo, yewe no mu matelefone y'abantu bagiye batandukanye bakunda gospel. Iyo usanze umuntu ari gucuranga indirimbo za gospel, ntabwo ubura gusangamo indirimbo ya Dorcas ndetse na Vestina. Yewe binarenga kuri urwo rwego, ku buryo batangiye kujya banazicuranga no mu tubari. Ni bato ariko batari gito. Kuvuga yuko bano bakobwa bafite impano idasanzwe ntabwo waba wibeshye, kuko amajwi yabo arabigaragaza, ndetse n'ubwenge n'umuhate yuko banabikora neza, ndetse bari no mu mana neza, ni ibintu utashidikanyaho. Aba bakobwa impano yabo iratangaje rwose, ni impano biherewe n'Imana. Waba wibaza ngo Vestina ninde, Dorcas ninde? Nk'uko mubibona twabashije kubibatandukanyiriza, kuko abantu benshi ntabwo bazi kubatandukanya. Vestina n'uwo na Dorcas akaba ari uwo nguwo w'inzobe. Murabibona rwose, ni abakobwa batari gito, bakora ibikorwa bikomeye cyane. Uwo nta wundi rero ni umumanager wabo ubafasha buri kimwe icyo ari cyo cyose, akaba yaranabazamuye bakagera ku rwego mubaziho. Uwo nta wundi bamwita Irene Murindahabi. Uyu mugabo akaba yarafashije bano bakobwa mu bintu byose bigiye bitandukanye, aho bageze ndetse n'ibyo barimo byose akaba biri inyuma. Uyu mugabo rwose akaba yarafashije bano bana b'abakobwa bazamura impano zabo. Ku bijyanye n'amashuri nabyo rwose nabyo ntabwo yabisize inyuma, hose arabafasha. Wahita wibaza ngo inkuru iri kuvugwa kuri uno mukobwa bita Dorcas ni iyihe? Murabyibuka yuko mu gihe cyashize bari bafite igitaramo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse cyahuruje n'abatari bakeya, ku buryo cyitabiriwe n'abatari bakeya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ariko mbere yuko bajya muri iki gihugu cy'abaturanyi ngo bajye gukorayo igitaramo, habanjije kuvugwa uburwayi hagati y'uno mukobwa bita Dorcas, aho yarwaye mu gihe bari kwitegura kuza mu gitaramo mu Burundi.